Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kasunjuk kirang bakur kaberi nyutrap. Kala rakhi ya kalingku sansnem jongka. Haga nyutrap kula lingkot arja opsan. Hayeng dorbas nong jong commission compound. Haka basdang jong jingrakhi la kentiu ya kalama jong sunjuk. Da usiem ke himam lim upa aina manik siem haringkat ke jingdon lang chief executive member jong KHADC uba penyai sing siem usiem ke hima khairem upa Dr. Balajit sing siem lembat kiwe pat. Hakani kiladan bun ngut ginong kren wakun thup ya ke Dr. Streamland khar bat kiwe pat ki kendram kilendan ke belasha khot smubha. La yoru ban pelai ya ke kot sanam jong sunjuk mat hadian kata kiladan ke jingamir yathir halor phang pedeng. Tek song ikikur ke beri nyutrap. Bala yoru banjir iki nongkit kam jog sunjuk kinongkit kam bathma jog sunjuk iki thup urang ba RL Kharpran kumukli rang ba lani president uba Aristotle lingdo kum san penyar lumlang lani general secretary lembat kiwe pat Nasoba kisan hajar kur haga beri nutrap abang apa yang ni ngaso baglok sipara ngidol lagi kur ba per nregi so saat akan step dia poi langkat ni ngaso bagilong sipara ka thamai ke bangimi na ka kemi ka bang chemjai ka kemi ka bagyo ka tenoi ka marginal society naso ngobrolnya banyak yo banyak dan kiparo ibalong Ibi tip sai ialah kalau kur long jai berkomjuru yang jinge iba dan ya ka identity dongi akan dia por kejuk ke pemerintah apabila pun ditingkala dan saudong jongi na dongi jadi sebar kawala kita ya ka hok long try jong ni manbat yang akan longkur long jai agni isi sistem kibra tangsiane dia ni por masuk long keburung iki long selang manchwa upari mo pasta berseng lebu yang kata keriti simkur simjat nak yawai jongi pagari ke jongi balkumnoru bahkan ne demsa rengkat ki tinggi kli yang mana kutur kedang pan pendap nak mentawan teng di kusai jong kedimong trai jongi kukur kejat ialah temai penting klub kut kebenarannya kepor nami kepor menang scam hamtame ujindon jong yang bedidur berga simkur simjat tungi ba minam pengklaim apa indon lembat mi berjenriu akan negeri tungi berkali India berawai min yuri maka identity yung scam kane klaim kut kat banaya por rengkat be jingkala dari ay ka identity yung kum ka janriu ka brio yotra ka simkur simjat nala ka yobay kan sa ane ka benodan anya slapate
Im don syuk bat ngi hang ni ngim lam syuk bani keren mat badi ngim yo i ye in rengi kan mau tempang ya kiktin ya kitialam bejong i hagi snem gi balale banamar gata ga senjuk kalong kumni kum galong rengi sau ben shibon ga ga bo ya ga jing don rengkat bejong i kong susanas imyong kurim bi jong i badeng echa silang wala senran rengkat badi kon jong i sweti barang ini kapor na kaliang jong senjuk ni don nei kijing ai ka barit Nasoban shirya kenika la kekabu berai kublai kerpang nak kemuta ka senjuk kirang bakur kebala kenjo syaka jiba sansnan haga jingal di berkecil rekam jokka minta kesini niwan benlulang haga ni kepor bansaki yaga jiba sansnan jokka la ag jingkulku berdo jikit pok kerwian buat kumjuru mawarra kecil air kublai kalau kerpang nak kalian kasih atau masjid council yuki bah boleh menangyalam yuki habis ni kipor kibanangwan bakinlah bantertulun syafran yang kam habai dia berkesenjuk ke beri kasih berawai gajah indriya berjuni berawai kadang kam yang kesenjuk bakananglah ban trekam kambha ban lumbanlang bantek song ban ya teli ya ikut ke berker kejing dan kam ke hak mat ya ke bagi solde kum ke council ba ke senjuk ke dan trade dengan so ban penpau ni kapor ba ke kita kejing ya dei ke juni ke district council ba ke senjuk jong gini di dalam akur ladang kai kecing yadai hakdeng kaan kumbang itip naru senam kendai spa sankuan ke jelan asam hatu kapor kelayo ia ke schedule ke belarung haka artikel aspa sankuan beraspa nyusan iwe jom constitution jom India kejing rung jom schedule hapor bagi konkret yang constitution lalu senang kendai spa saukunyo hadir melayu kejing layu kejing sosial dan hari kalau penolong ini kira apa jom keri kejongi kamtam sheni syakhan namini bagi ia kejing dan kam ia kejing yada yang ikum kejang beliau berdepan sheni syakhan namini ki tribal society ki babun hangni po than lamini keba ngidot keba kentup yengi kum ki khasi jatia ki garu kumjo kila sultai par penduduk ya kejingela keba kerpang ha constitution but then kejingela side kejingpen inia kejungki kini kirang ba ha kisnan kala penduduk iki nongelam kari India berisu ia kena ke schedule hari ke artikel aspek sosial A. Ia kena ke artikel aspek sosial A, but kena ke schedule. Lapan kah ia ke district council hal ni buat belum kasih jenjang kejuli. Hal tu buat kadang dia ke Assam. House nam tak kena smart sampu A. How pernah jenjang. But ke jingkru ni jom kini kirangba habala peryo ke district council. Kalau ban aibor ini kum ke district council haman ke Jakarta. Banginlah ban tauan dalagi ban yada ya kariti ke dustur ke bangidon bakum ke jad riu barit pai le se ladang imdan ke jingida bakerpang ngila banduk no ngila banjano
Lalu dipet yang kini ke paragraf kebalai jom ke 6 schedule kebor belai yaki district council bersenaan kilong haki bentang per. Lalu dia keren lut yang kini rasa baru sisni nampak kebor. Te ngasuban orang ke kimat kibat kausan belai bor ini kum ke district council banginlah bersenaan. Kawai kedai halor ke kendung siap. Kebaan kelong hakabedai buat ke appointment and succession of chief and headman nang takani kendo siap ngan puli ya kan the allotment, occupation or use or the setting apart of land other than any land which is reserved forest for the purposes of agriculture or grazing or for residential or other non-agricultural purposes or for any other purpose likely to promote the interests of the inhabitants of any village or town. La aibor ini ban shnaan hakabede bak kendo kasiap. Kataka lariti kebangidan habede bak rukom kendo kajungi kum kajak nrio. Likely kijak rukom kebangi bak kendo kataka land holding system kebangidan. Kawai ka rukom bak kendo hakarirat. Kaba kilong syah mensyah kila bu yang kini ka kendo kaba kerpang hakari rirat dah ka jengtimu ba kilong dian kijungi kibamyo lesi ka kendo ban danong remye ban shnaye kila amyo hakari rirat kita ki nong shong kibadan kam lesi yaki dem ban shnaye kila ban yo ita ki dem ban shnaye nakari rirat Kabaan pak kurkom pak kendo kade haka berikur. Iba pun pak kikur. Nadu kisnem spak snem kiba mensyua. Kelahir pateng ya ketika jihikai bakindon ya kataka berikur. Kemudian kino kikur kidon ya kataka kendo keba long try di kikur. Hamni po sosialong menteri na flau dan ni kebun pak ke kendo bersiap ke balong terakhir di kikur nokla kikur kalam di kapungor di thank you bakiwe kikur di babun pak di jaka watchaway di district kan ke rukom pak kendo habigi pak kur ke balai pak ke rukom pak kendo rino kenti begini lagi kata kendo shimet Kabal hiat pakai naki returnan kilong shua kemat shua. Kini kilai hukum berkombat kendo kebangidan hakri kejungi. Bat kebadan yaine bat dang im haduk ini si kebangidan. Bat snow kuman hadian nyo kusnam belayo eka district council. Nidang yo yekaan bat kendo bat siap kejungi kebadan lebih dan hausnam aja. Nak kerja di sponsor. Terkini kalau penskem susu, ia kata jenglong terai kecumi, ia kendo kebangidan, lalu kalau hak rirat, lalu kalau hak rikun, bat hak rinong peti kebangidan. Bat nilang liru, ia kalah pun kerja sponsor dan tak kerja pendiri kecumi. Bat kilo ki nong shok ki badan kendo hari kecumi. Ki bakwa dan penskem, ia jenglong terai kecumi, ia kendo kecumi. Kila banwan banbu register ya kikot kislah kejumpi office Joko District Council. But ni ai katakan land title right certificate keban persem ya kata jumlah try kejumpi ya kendo kejumpi. But tangata kikot kislah kiba nila bishar dia ha syo bengin ai shiki try joki cakap. Kalau bawa ki financial institution dan kita ki bank sebab kiwe ki institution hilala ban pension nombrin ya kata kon lada ki don kam jengerap na ki financial institution ka jengerap ya keri bat ki pai pa ki jumi ki nong jumi namar bunsin habangile ban register ki kendo ki jumi hapo sub registrar jong ki district commissioner district administration office deputy commissioner office Ihap dan seal ke land registration ke babun syah hadu kata-kata. Teng kilongi ki baduna kayo akot ban register ke kendo
let's say kalau kamran ke bayar register ban ya kador jong ka khndo ke baki kitin te kani kalau pelila ye kilong yen ki baduna tayo kot bakinla banwan ban scam ke jinglong try jong ki ya khndo ke baki dan hakinu kinu ki chaka hang ni por rikasi hagaji pek jong ki HDC te bagi pai pat ikoi pat ka subject ke ba ka district council ling ba ka schedule ka pek kumulakran i paiem Dr. Balaji nene habide kasinsha khada tunrai ke begitu kasinsha khada tunrai ke begitu kepada kispasnan lahikai ini bandan kene kasinsha tunrai ke begitu mentah but syukur mau ya ka history jong ka jinglong terpang jong ka hima shillong house nam nadu isnam khat praspa but house nam khat praspa sanpulai la penyapia no ya ke hima shillong hatu kapor ka klayu ha abaniale persya ya ka soka khreng bala penyapia no apade ke hima khaiden bat ke hima bende bat kum bakalong menta na kalian jong ke HDC kapek kumbasan ku sau liki hima apo ji pek joka bat na pedeng jo kini ki artli ki hima ki ki bahe tu apo ji pek jo ke HDC kahima melim kadon kumba khalai spa nrupusan di ishno but hima kharim kadon kumba khat sau spa tam peli kishno apo joka te kiwe ki hima ki bon kishno dikidon ki badan shispa dan badan aspa kuntan der te ka schedule kelapen ku boring ni apo kene ka paragraf ka balai bangin la barsnaan habide ka sinsya ada penra ka bida de halor kene ka donglim ka balane ka sinsya penrai ka bigidan ya ki it ki hima ki skim ki lindo ki bakrau ki menteri ngidan ki raj ngidan ki shno apo jong ka an ka bangitip kum ka United Khasi Gentlemen's Appointment and Succession of Chief and Headman Act Khatkandai Spa San Hukundai kani ka principal act but hadin jo kani kilami sakiwe ki an pat kiba yadai thek takku ba ki hima ro ke dam shen nilayo ban yo ek jingmenjur no lat ke jela ya ka an jo ka hima khaiden ka ba menta ka long an borok kata ke syat no krem ke belatip kum ke syat nem undan ba itu dakaan re hapo jo kani ka ak ke bangidan syo e jingmenjur mentau senam menshim senam anja sa la itu ka hima melim keladan yela ka jong ka ak hima melim ak arhaja nyo bat hapo jong kani ka ak la pentrikam yeki sinsya kada hapo jong kani ka hima lima kata ka ak bat ki babun ha ki hima jan kumba nyoposan 30% gilala dan penolongan yeki hima kita don kiba sakte kiba ngila persyang ngila wanra ngila depas data house iki bill kiba pelke jok hima mereka dan buka sakte kiba dan kamu penbek te ngindang persyang lesikum kat council ban keluar dari step yang iba sakte jadi bil jadi hima mereka balong mentapa suban ongba kala kam bahasi pun ya ke pol ke beladet ya ke habai dei pakai jinjo jimenjur naulat jela ini ai di pel ya dei pak kani ka program bentar soban berpau ba hapo kani ka six schedule ladon kani ka provision ka pangila dan kawan ya social custom hakabai dei pak ka longpur longjat ka juni kadon ka principal act haka HDC Kebahtip kum ka Khasiels Autonomous District Social Custom of Lineage Act Khatkandai Spa Khandai Kunyo kani ka principal act but kani ka act ka ong ba yani kum ka jan ni khasi nadu news na Khandai Spa Khandai Kunyo like no kibala det kamen shwa ni mekra shwa ka Khandai Spa Khandai Kunyo nrei hadin ka kata la penskani dakaan bala pensyong nongrim ya baro ki khasi ki jongi haba ki ajat ki devan shim ya kajat nak kemi kabo ka thmei jong ka aikur ajat ki jongi kan dei nak kemi
Te kani la penskan hapo jong kani ka. Te slokemen bal lakhasa kawe ka jing pakhat ta. Haus nam arhajar khatpla hakapor balong CM iba HS Shila bangkwai buat beli lami kani karukom perkhat bandonno ya kata ke clan administration bill hak itu senang ngaken mau kini kirang ba badan ini wilayah rupiah ni bah pada sponsor untuk kipor ya kaban perkhat bati badai HS Shila bakumno banwan ra semen nakaan ban te song ban penklan di kisengkur repair pokoknya jadi Tenre layak kisni kipor niru la persyang hadin jongi but hadin mengi la persyang berwarna ya keklan administration bill kamshin lo orlo hak bentar ingko but hak bentar baal hadin mengilaya miljimut lai slok bah berkini kirang ba ni sodai bakum ka council ni dei pan penrunglang ya kan keklan administration hapo jong kenika principal act kat kendai sebab kendai kunyo nama kata lapelkha ya ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act ada artula but hapo jong kenika amendment jong ke principal act kat kendai sebab kendai kunyo labesu ya kata ka jing perkhat ba wan ki rangba jong ki sinjuk kur repair ban penklan ban pente song hapo jong kenika amendment act ngim dan kam shu atli ki act nam ta kaju jong tmu ni la sudai ba hapo jong kenika amendment ngin penrung lang bat ya ka shim jaj na ka kemi habide ta ka kur ka jungi habide ka jaj ka khong ka jungi ka aikur ajat ka jungi bat kumjuru habide ban te song pat sai ki kur kijat apori khasi insudai ban penrung lang hakane limbakan amendment nama kata lami kane ka amendment dakatan ke jingmu ban penklan ban tesong ya ka longkur longja ban asu benong hadin nyoku aslam beladan ke this council ban minta ngiyo ya ke jing itu dakaan ya kesengkur bat kita bakul Masukan air kecil sakti kebajam nak kita kami ke kampak kamsan ke bangsa pateng lah pateng ki khana bat khamtam ki jingkho ki ban hikai ke jat indre juni kumno bangin nangla bakte so nilayo ji hikai bapero menene ki nongkran bangshwa bat hakani ka amendment nan shipule hakani ka section ke baar jo principal act la wanwa ka section ke basan jong ka amendment nakamta kan registration hakani subsection ke baar labu ya ka kendon ban registration of dorbakur or sengkur every dorbakur or sengkur shall register before the office of the registrar as prescribed by rules framed under this act. The registrar of the Dorbarkur or Sengkur shall issue a certificate of recognition to the Dorbarkur or Sengkur after following the due procedure prescribed in the rules. Kamu hanya nakalian ngejongi ni la aibor ya ki sinjuk la ki sengkur ban itu ya ki da kabab hiwan ban register ya ki kur ki jongki hak sponsor ban register umla ban register tang da babwe angut henry habgan da ka jinyalang jong ka kur kamut ka dor bat kur ni lagal hak definition tu lagal ka dor bat kur hamni ka definition jong ka dor bat kur ka umne means a customary meeting of the respective Khasi Kur comprising of both male and female adults belonging to the Kur clan concerned. Mutshwa bapin register shani banwan banpin itu yang lebih kum kakur kita kirang bakur ki jongki pihak banlum shwa yaki meeting kur ki dar bakur
Ba hapo jong kata ka norbatur pinjit ikinong kitam. Anarada banjit ikinong kitam kada jimen jor lang jong bar ikot jong kur bakun thuk ikikin he bakishina pinsala dan pa jingko ba shengi ke bala don lupa data form ban register hapo district council. Don lu hakajinya tingku kam ki don lu ikul ibadan ya kajinya kini arliak. Yakum kata kalau don hakani ka amendment ka tribunal ka banpek na kanya ka district council yakum kita ki case. Te himrai kita ki long ya tak kaya hapo kajing tip kajing. Te na kentu ye kikun babaro ki bampadat ban penlong ni dor bakur ki jongki sobha ban long no ki dor bakur ban jet no ye ki nong kit kam ki jongpi bat ban register no bat ni lima ki jing tho ki ba pha shapa office jong register jong ka HTC ni sa permit da guidelines ba kumno baki rang bakur ki ba plajit baki rekam pat hapot jong ki kur ki jongpi ke kata ni jing pendai na ka juni ya kan ni ka gazette habidip kani ka bill ni kabatit kung hasil sa tumas district council bill kani ka hasil social custom village bill kabla pas sa ka 4 tarik Disember aja ulai but layo ye ka jimuncul na ulat ka jela ka lai tarik Oktober aja so kemudian datang tidak benar kita but la publish ha ka gazette of Meghalaya ha ka kindai tarik Oktober aja aku sa nga IT yang kena ke public notification kebelah permit ke District Council Affairs Department yang Sokar Celak High President juga senjuk ke Durban Rang Bakul juga beri nyotra nak kamu tak ke jingtip ke jongki kenal bakin lah ban pensyai susu syukuwe bat kikur ki bamla pendat ani hakabede bat kecing terekam jong kenekaan dengan IT hangi nak kamu tak kenekaan yo ban saki ban pelat ni kena solve dari kan nok jisa kena but subhani pintu ni ban ai copy dan saya district council library ke juni kombasan copy na ban yo ban bo library ke juni te na kalian kan council hakikatnya for menta kisi 6 tahun nilai yo ban penlong ya ka way ka program ka research ke development and research program hakabaide pat kajing hot kajuni complex council ye kinong wat benya ke research scholars like university ke colleges ke care but ke research ki badan ke kemensiam ban wat benya ban ti benya kamha shu ye kajing long jiman jong kerja ini bajuni haki benta ba care but hakabaide pakani nilayo yaki nawat benya di bawah dan register bak ni kumba sauko saul but nilayo bertemi yaki kot haki like some ki areas of research but nilada berpelat kumba katnyo tuli aku sau tuli shwan dan bentar dan kindak kena yaki ni kot belada research kajitu jongkani ke research and development program begini kalau ban penklaim susu yang kejintip kejungi kalau tenrai HPD bat kejulong kerbang jong kalariti kejungi kecak kejungi ngasuan sa yaki hakajishan kejungan himat bat jungi di babun ki MDC habangi tau an hotai kat district council kemau la ai bor ini ke district council omban shna an kemai hendrai la ai bor ini tang ban penskem but ben klaim ya kabala dan lupa lain kita ke codification yaki practices ke jumi dan nomor takadau habangi tau an kamtam habide bat kasisha kada babun sin yimdan kikot kiban yo jitit na kalian jumi kiban pensisha ya ke historical background kumno kaja kispas na mensyua kabangiyo menta kabangi refer ya ka kadetang nakawe kakot kabatho uwe sahab officer rangba jo kasokar pharek utau sahab harba ni base baro yaka jing shnaan de jing khamtam yaka nika sinsha khada no kisiem no kilindo
ki wahadada ki sadashak kuwe ni base tan ni pension nong din tan kami ka Harvard report nim dan documentation eru habe debat kiwe ki beta te nakalian jongi ka council ni sudai bandan daka research program jongla jong kumlakren Dr. Stimulant mene ladang shukule ki jingtho ki kot ki batho da uru banaba teng kan dalam baklah ni ku gaja dia Jadi dan kam kita lagi ban susu bati dunia ban wat dunia. Ke kata ka jumlah kerpang ka juni. Haki bentar her. De kata di ke ka bangilale haki ni kindia ko. But governments kan bakumbala ai ke jikular na chief minister jong ka jalan kelia. Bangila penso hai ila kentu ya ka soka jalan. Bayar ini ikut kibar ni lah dat ban publish. Habis ini ki research work ki juni. Ansa bu hapa ki libraries jo ki university ki colleges ki school libraries ki badan hak ni po jalan ni ki pasar ki para ki khun ki ti ki bakilit ban bude kintit ru ya ka thnai jo ka jinglong tanrai jong la jong teng la kuntip ya ka ba sejengai ya jong ki we re ka jong la jong nitip te ga sudai ba ke ban aji ro asoka jelaru bakala penlong mandatory dan compulsory babar khat ki colleges ki school libraries ki university libraries pindan yakini di kot ki Bangladesh ka research kani kan yarap ban perklan ka jingtip ka jongi la rakum ka jat benriu mi klan ka jingtip na try ka jat benriu penlong ka klan hakin yang baro na pi pai ka yang ka yo ka kot ka khai pateng ka sinsha khada bat kiwe te ngasoban penpau ya kecing ai blessing sin pat ya ka senjuk ki rangwakul ya kene ka je kenduk lang ka ba syokul ka badan jimut untuk kata bat ka ban kesiu ya ka jaklu juni ka ri ke porok kowe ba idon kam dan klan ya ki kur ki cuma te ke ka bang amut keren benela keren di Dr. Stimulant la ki klan ki kur apa ri kasih gitu gini ni nongkrong Nanti keren ni kata, ngene ni beduk, bak ngene yo ngene dan kita ki long kemi bakit kunrai. Dan hati ni dibenai di Shua Christmas, bon hati long kemi ke bahai kendu, ngapang ka mensim, ngapang nut, abang keli baki don kam jingrap kene kata ki babun, akapang astom kiwe kilian, ngakeli onga kepa si ong dan kepa. Dan kan kikun, dah keli kepana kepa benapa, mau kerteng kuno, dah kita ki Muhammad, dah kita ki Ali, dah kita ki jadi tidak kerteng, bangun poi perhan, bahakari juni, lah sedang bandon, kilong kemi bakli, kibakit kunre, bakhentip yo kepa. Tekani ka nasoban ong ba kadai ka kamram juni, bangin ya sokya, bangin ya kit lah, nak kalian kata sosial. Nak kalian kesenjuk kirang bakun bakumno ba ngindan kam banang penam susu ya kajing seneng kajing kerau nadu kedor mali hadu kedor basno hadu kedor bakun bak kire nak saya dan kam sisa keseneng kerau bakari jungi nang ba kum kini kinamja ni keren syafal kajing pentran hi kajak berdiri jungi ngidan kam kani kadi ka kemai ba keba ngelong menta kesni keba ngidan kam situ